Ndoto ya kuona nyoka ni ishara ya mashambulizi ya kiroho, hila za adui au hatari zinazokaribiana na maisha yako. Nyoka mara nyingi huwakilisha vizuizi ya giza, uoga au mapenzi mabaya yanayojaribu kukuzuia kufanikisha hatima yako. Kuona nyoka katika ndoto ni alama ya kuamsha uangalifu na kuimarisha ulinzi wa kiroho. Sababu za kuota ndoto hii: mashambulizi ya roho za giza zinazokujaribu, udhaifu wa kiroho kutokana na kukosa sala au kuvunja maagano ya kifamilia, hali zisizo za kawaida zinazojitokeza katika familia, kazi au maisha binafsi, vizuizi vya kiroho vilivyowekwa kwenye maisha yako au ndoto zako. Mambo ya kufanya: simama kidete na maombi ya kulinda roho yako na familia yako. Vunja kila agano, vizuizi au mashambulizi yanayojitokeza kupitia ndoto kwa jina la Yesu. Tafakari neno la Mungu kuhusu ulinzi na ushindi. Zaburi 91. Kuwa mwangalifu katika mahusiano na hali zinazoweza kuleta hatari kiroho. Maombi ya ndoto ya kuona nyoka. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, ninaomba ulinzi wako wa milele juu yangu na familia yangu. Ninaikataa kila roho ya hila, mashambulizi au vizuizi vinavyojitokeza kupitia ndoto ya nyoka. Moto wa Roho Mtakatifu uangamize kila nguvu ya giza inayonijaribu. Bwana, nisaidie nisimame kidete, niwe na ujasiri na uhuru wa kiroho, kwa jina la Yesu Kristo. Amina.